دو وقتا كده كو هركس بحثا هيزن سوريا ديمقراطيك و هابونا ويا لعرضا سوري دكا و قال لك جوتا جوت للسروي بلاف دبن هيزن سوريا ديمقراطيك اركا خويا باراستنا عرضا سوري جه ترور بردوام دكا نمونه ويا داويه بينر نجا كو دو چتين داعشه سرچتبون اساس دهندره کامپا هولی ده پروپاگاندا داعش دکرن زاروک لوی دره پروردرد کرن تبلی دکرن قصد راگهاند کو تیمن اپراسیون لشکری اپراسیونک لهندره کامپا هولی دار خستیه و ده انجام ده دو داعشین کو هشمندیا داعش بلاف دکرن زاروک لسر مجی وان پروردرد کرن زفت کرن د داخیانی ده هات دیارکرین کو تیم اپراسیون لشکری قصد به دستکا هیزن کوالسیون ناب نتوی اپراسیون کولهی الکامپا هولی لدجی شانه که داعش پیک آنی محمد صافي الأول أنجو أبي البراء وعبد الرزاق محمود سلامة أبي عبد الرحمن دو أوبراسيون دهاتنا قرتن تروريست محمود وكي ميري لشكرية داعش الكامبا هولي دهات ناسكرن عبد الرزاق جي بناوي أولي ريخستنا تروريست الكامبا هولي دهات ناسكرن أركاوي أو بو كو زاروكان تبل داعش بكو درسن أولي بدوان قصد بشتراس كركو و اپراسیون بردوام بکن چه کسین که هول بدن او لهیا باکور روجلاتی سوریه خراب بکن ده تیگ ببه